nas veoma važna pobjeda. Momci su pokazali karakter, pobedili, ali moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu koja nas čeka s Aluminijumom. Dali smo svoj maksimum protiv Mure, sada se fokusiramo na Aluminijum. Moramo biti oprezni, znamo kako smo prošli na prethodnom meču s Aluminijumom, tako da ćemo se fokusirati da ostanu sva 3 boda na Stožicama. Sigurno nas čeka jedan težak meč kao u prvoj utakmici. Oni su bili više defanzivni, čekali su šanse iz kontri, tako da moramo biti oprezni na njihov kvalitet, a to su kontranapadi.